Супер такий безумний клип. Ютубер за геймер основной клип. Дальше мы... И дальше мы дойдем мою базу. Да. Твой модевой припряд. Ага. Це заказ можеш купити. Ой, пар. Доведай спереду. Nama свалил оружие. Все, стража авиона, тема авиона. Вот это я тебе helikopter сжёт. Танк! 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 Его... Не, может, у... Не, чё, ключком. Давайте, кто враг. Ника не смутится станк. Думаю, ракет. Да, мама, ракет. Холод мене авіон був. Не, он не пролетовать танк. Що ти пам'ятаєш? Взяв коку коста, а хто до теми встанув. А, когда в ты... Хай пуцай мав. Ракеты это смрадом. Не, окей. Я хочу память. То тебе битней были. Сам она под кожан сока если пукнеш ракету, бум, все сил там. Ну, где вако? Брат, надо Не, не туда, не Хоть. Я не буду селку, полиси. Вона дома хоч. Сегодня я был план. Ой, я был план. Мы смотрели партнера, Антон. Мы смотрели план. Маму. Ты его мог ты план. Мамі все на мам помните, да дело, я западала. Я всегда знал. Лево. Не мог, морем ты попасть. Да, сами забыли. Идем. Нет. Я вижу только из нас за нами. Где мне был космос? Я же тейку не смя. Он не выпустил. А зато что я... Как же видишь, что брат Бог бить из танка, а? Так могу я убить. Я буду на это море. Фырс. Может, прыстын, эвок. Шесть. Такой, сейчас не смирен. Когда такой лев. Что кричишь глав? Пуцай. Не две потери плеча. А, ходи до тебя. Ай, тут аут. Не мой, окажи, не мой. Люди, я возьму прям. Значит, никак не возьму назад. Не возьму. Звук сразу отсюда, мы с ним не справились. Были ближе. Вот это Пойдётся, не долго. Чекай, мало какой-то. Вот так вот. Идем охотно, я. Ой, себе думать, что... Я засуну в охоту. Не мой! Ты си такой глуп. Знаешь, какой спут? Чекай, знаю, стойте. Я ще мітражі. Потому что, ну вот. Потому что я мог забил режим. Не. Забил режим. Забил режим. По идее, забил. Це була враз рекорд. Я. Саш, такой, не могу посмотреть. Добре, ночь. А сама рекорд, кстати. Потому что я мишу, я просто дай мой путь, конечно, не видно. Ты все стиснул. Ты никак не справ, ты все стиснул. Квест ты. А это... Не могу работать. Папа, ты что он здесь?
Bolje ti više ne pucam. Evo, samo sve met. Ne dam. Sve met. Ne dam. Kako si denje boji. Nisam jedem tamo, a tank vihni. Ne može se prodati tank, zato što nisi prošao emisiju za prodavanje. Kontaš? Dejemo se. Znači, nam što neće moći prodati tank. Jedan od tih neće prodati. Tank sad neće moći sigurno prodati, zato što si ne znaš moći. Ne znaš. Gupsuru, jedan da ja probam i jedan motić tank. Dobro, ne znam sve. Ali sve kad sam dokaže da ne mogu prodati jedno auto, zato što nisam ništa prošao na emisiju. Kao nekim Ferrarijem idem tam, ne znam nije šta. Ja sam pao kino. Kako si čeče? Moj klije. Hotli, jedan hotli. Mam virje za tebe. Hotli, je tako. Glupsi. Nije, nisam hotli. Jesu sve ovo udario. Oooo. Točno tebi ne treba dati da voziš nikako auto, ništa nemaš pojma od toga. Mojko moj. Da bi ljudi, ja sam dobio vozačku. Ja sam bio vozačku od 2015. A sad 2016. Vozačku ne, 3 godine dana. Pa dobro, isto ti, 2015 je bio prije godinu dana. Isto. To što neću mogu prodati njegovu auto. Ko sam malo. Šta? Haj, pusti auto, ma ta auto sranje. Nije vjerujem. Ne, valja to auto ni čika. Valja vjerujem. Valja to čik, to valja 5 čikova. Pusti auto. Kako što sad izašu jebote? Da, on mislim kombija. Jasno je bio pucao, gdje se neće tići jebom. Neće, daj ček. Tako napako. Daj se ovo, daj ovo kao. Evo. Jebote, auto vipu. Barem je stao. Eto me, ne boš ti ništa. Sviđam ja. Noobsi, čisti noobsi i glupsi. Kako što Ali kad uvijek nosan jebote, ovaj čovjek previše brzo trču, nismo ti je previše glupo igraš. Kako čak ide ratova. Jesi ti rekao nećemo ispraviti? Jesi ti rekao, evo. Jebem mogu praviti, jebem to. Daj sad, dajem ja po tank. Čekaj, mogu snimiti više od 15 minuta, tako da možeš, hajde. Ljudi moji, sad gledajte profesionalizma kako ide, da tamo ne to idem. Familiju, čisto. Nadam sebi da naručim svoj auto. Moj pogrešno šifre. Ja njemu upravo sad hakujem telefon, tako da nisi ništa rekao. Tako da mi nisi čuo, tako je. Tako da ste čuli, to ja sam gledao. Nisi rekao. Što ti Red Bull 4? Vidim stavio na tebi Red Bull 4. Gdje? To ja sebi instalirao bio. Možeš. Ja imam. Ne poznam čini čići. Znam je. Ovo je ljudno. Ovo je kako se ono auto gdje ta 5 zove, ne nešto ono. Što se to? Oče, ovo je kakav motor. Česma. Luk. Uništvo auto. Ne, to je paprika, u njime možeš sakriti. Našao sam jednu super. Metalna paprika, nemaš ništa u njima. Našao sam jednu super prolaz kako prolazi u drugi dio grada. S čim ti prolaziš bre? Ne znam je li ovo moguće, ali valjda jes. Moraš umriti voda. Moraš umriti vod zato što nisi išao iz auta. Kako ne nisi išao. Ovdje posmao muzike ljudi da se čuje kad mi kažem srabadajska muzika. Da je ti bosno. YouTube. Mislim da nema potrebe da idemo tamo, pošto sam ja već našao vojnu bazu. Čovjeka Ana Manija. Gdje je vojna baza? Kako je vojna baza? Jes. Pa sam Ajna nastavio tim putem i onda nije. A ja bio, Bog te krenuo,
Tamo da preskočimo onaj drugi dio grada, bokci. Nije vojna baza. Pazi se. Ne, mami, hej, mami. Ajme. Bire. Biće bire. Biće bire. Gledaj profesionalizma kako vodi. A ne vrijeme. Kod ti piše mene muzika. A ja svona. Sve što radi. Ono, pola rajdeve radi profesionalizam, kao ne kažem. Ko je ovo budalo? Gledaj, kupio sam sebe. Ne, stigao, ubio si ti svojim volurajdom. Nije, čovjek je prošao krajem i pukut kamen vam. Dobro. Ima dobar motor. A. Biće. Krasen. On Vozi. ima. What the Sve što radi profesionalizam, ljudi moji. Ajde ko je to jedan kamen. Pa sve što će uraditi. I just wanna. Motaj kod nju. Gledam. Motaj već je dom ti. Ti mora skočiš na vam do. Pa niješ. Ti pogni. Damn, bitch, beat it. Damn, bitch, beat it. What the fuck? Ljudi, evo muzika. Ovo tvoj telefon ne da. Ne vidim tvoj, ne zašto, nema internet. Nema internet, nema internet. Посмейся. Вот это музыка. И почти. Ljudi To moji, radim profesionalizam, ljudi, neko pada. juče sam položio za motore. Vidite kako ja to profesionalno vozim. Ovdje nekad bio tsunami, ja od broda. Što je nekad bio tsunami? Da, bit će bire. Vidim jednog čovjeka koji hoće da ukrade sve ovo. Ti Dodo! Dodo! Brže, idu pa pucaj, Ben. Daj će da... Aj, bolje bas, pre ne bolje bešni. A daj. Ne boj se vodi sa mnom. Ideš udarnić. Osim 6 puta 7 kamen. Ljudi moji, sad nas čeka vojna baza. Smo da preskočimo ovu. Kuda? Ajde svara. Biće. Bira. Pa što moći? Vide. Nemam, biće bire. Dam ti. Jebiš. Uz. Samo uz. Brzo, samo za tank! Jebi se, ti u tank, tamo nije tank, ti Jebote, tete. tank. Tamo tank, vidiš tank. Tamo, kažem, vidiš tebe. Sam, skidaj se sa motora. I paciju. Ja se barem ukrio tank. Ja sam bar bio ukrio tank. Ja sam blizu. Ali ipak nisam. Tako da, haj, beži, vrati, helikopter, došlo, šata, beži!
Prolazim isto A ja radim. smo... Biće. Bire. Saša je profesionalizmu Jedi. stavio. Good. I onako, to je mislim ta praštost. Ja mislim... Iako snimam već i 15 minuta, ovo neće moći postaviti YouTube. Manje hoće Bire. Samo malo, dečki, ja. To je to.